tigo ketigo na bola ni Victor Raki wawa tigo para monitor me maso di kalau na baklo mate ke tigo ele me mata bobal na bonitable ni sa yalo na tigo kina sini wala de ke ni na lotu tigo na tura total kita bagi tigo total ke na bobal ro tigo na mone kali una berbeda kana ni Victor ko itu mai en rogo ni tida sino mas ni sa kita bagi tigo na kali tigo na kasi may bali kita bagi ko tigo na anto sol Dapat kita balik beritahu betul gina nama Tuhan lu, kalau macam dapat kita tu balik guna teman mana yang lebih nanti tu, kalau kita guna tabi, sini semua kina, kena kalau kena gaya, bisa mengaji kena, mana yang nanti na. Aku kita beritahu nabi tu ni memang Regents Park, waktu lagi kita Wayana, kita bagi kemudian tu guna tu memori, kali guna berbeda kan kita misal ni kita beri konsul itu guna kamu. Ni tasoro para na moro na klo kena nanda ya una da porque na da ka una klo ya tu na only physics na mo bira ta da que nanda na coin every time you throw up a coin what happens it comes down so na vengo na que dentro va ya na ta nanda ngono bilo malangi na nanda ya una da porque na que longo ya tu na jogo ko na ipri no se una tini tini se ni ta nanda no ko me ngole da ta bona na bilo malangi ka witu Vika kede, enda da kapa wa. Ni mai tuku sa kena nandur lotu, dosa tuku na ve, wasa ni ve kita baki lega-lega da buka, tau sa tiko, velo malangi, ke minita, enda le minita lega, sa wena kena levo. Nanda ser, me tiko po kina nanda sungo ni kabini kuwa, ka wanan rautini ka wani ser, 414, na sebola ser levo, wanan rautini ka wani, singa tambu, dina tu. Mai na iwa ka tiko po, que va a salir reina felicidad que rem todo aquí de boretak no da va venir benaka Sera que remendana tenduro mendono da maso. Lo malagi na tiba-tiba tambo coba ni leo bunga na kalwela loma.
Turanga sa dina ni kimanisa na kalau lewo chuo charre ni lewo rota gitu ni meme bula nando na malo kimusala ko si vita turanga kakana weni ngono uno kimeme bagitigo kina na vika kita saru ili bakal mati kina mbau kina turanga na ilawo motoka na vika kita turanga ni bagarota gitigo kina sakali lewo na bagawe ni benda wiki mani sandino ni kemeni ocho sama toranga ni le so meni mataka keve kimemi marunga ni kimemi warunga taka tikun ni memi bula wiki meni na wisinga keve baya kasa tikun na bambala wase tulu tikun ono warunga taka bwana musala keve nga kaya kuni warra bino melo mutua mo dota ni bicho wala dota ni manada kali bina bwana bina kana kalu na kabisa ni kuwa ni wimaroi wili utagitiku na vita bigi me garaba uno elo kovi ke me marro itu sakali buti na bawa benaka turanga na ke bini kuwa ke me na barro rongoda sa turanga na nomoni bosa na wali turanga nomoni tamata na nduri me ke meni wanga na ke nangu suelo lau ndame sa turanga moni nduri ngalu moni bosa ni buni tegi ko na rukuni ko bela tai moni lo rai na kalo na wali wiki me na warongo ni waro taka sakane kabani tambangel ni alo ikiman lutu no moni bosa kena gelan dina raw gena wiki me mitura me kimi bulata ka dawi kalawa nandala ni bagam bauta na virara makim sama ibulita dosa na ka moni roko vi moni ndokai chisu ni bagam bula Sing tahu binaka? Happy Sabbath. No kita lena kelongata meu. Kita lena kemni serau. Domini kelu ena tuk savorta ki menonda. Ena nonda mos singetini. Ena kadio nimbongi. Ni nonda mai solip taka cikuna bos ni kelu. Ena tik wu ni runundo lurus ngabul kaba wabinata kina na bos ni bikin tabaki wana tal song lotu tumitali na bali na bos bikin tabaki misa kina bikin ni talaga na kaibna ni kwa na bos ni kalo nonda na bong ni kwa tunso bongo na kenultanga the blessing of the Sabbath ka nonda ultanga lebuchiko and singetin go the priorities of faith. Na singetambu me baka obar tsukana gangan ser to na ko sa gunu sar to ngamene ser go. No baka sa me les tali wal kut no na sange lut sarangam kina maten singetam. O lakan kina. Go wal kan indore ser boleh ni langa tu ngabengon. Wal ser go ser de sekanda mudam. Kala ni olang meu sedun na wal ser. Sangela kumpa kumay kago do tala wal ser be tulbak. Dorka na gangan ser. Na gangan ser sa polai puno sar tum tanga mo kwa. Yo na no dul tanga tum tsogo the blessing of Sabbath. Aisya na kana wasi limsanga bul kawalu nunde voltamu Isaiah 58 tigene chin katolu kene tini kaba yana bunu na kuchum kina nanda tuktuku yana mbong ni kwa na bola Aisya na kana wasi limsanga bul kawalu kene chin katolu kene tini kaba kereme wilimada kena babiti rua tolu kebka kona taroba na ram na singatamu moka kuni la kaba na ka kusabun katanga ena no singatamu kasaba kutoka na singatamu me kai rekitaki na singatamu sa ne choba na singamento kai kanto kai kwa kasang ni la kaba kina no mudaka sina kasa binakata se vosa wali kina kona gai rekita ki choba
Ia kau na kauti ko mo lako boli na vea sai ke burubura. Ka wakani iko anai boto boto I Jacob na tamamu ni sadavuta na kaungo na musu I Jehova. Naka, na kera mawalangi, anu muli kitalaga. If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you in the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Nawa na uno ya kutek chumiki na nonda tukutuk na ya kawindi ndai. Na singitabu okoya ya bata kilkila ni weir na non tamata. Enda kilai teniki na weir na tamata era sokolu kang karabi kwa na kalau dinan dodo nga okoya na daun bimbuli. Yana kaya tukuna na bola ni lakoyani na kena wasi rusa nga bulu kine walu kine chinkandua. Wasi limsanga bulu kawalu leustali ka na kenda na gawili kana Asia na lakoyani. Au le bahuli katale na wasi ni bola keda kona wasi limsanga bulu kawalu. Au le barida banal profesai na kaya tukuna na testimony to churches. This the chapter that defines our work, the whole of the 58th chapter of Isaiah, is to be regarded as a message for this time, to be given over and over again. Au sa redo tindua na maten korni da na kena wasi chinkatolu. Na kame balata na lolomai. Dua talingo tukuna na Alan White al profesai na isa wasi lim sanga bulu kwa talanga dondo mendan da buno taki mendo wili kitalanga enabe ngawna kedke dauna buna itun chubango ko regarded as a message for this time to be given over and over again. What says the Lord is the 58th chapter of Isaiah. The whole chapter is of the highest importance. I read the whole chapter of Isaiah, chapter 58. Mate sarang tigina ngai tukono bango kwa. Mokali bakando melebu, kakuani bakalemu, tambalaka nando mumu, mebaka nandabui, kabakta klawe irna nungta mata na nonra talinenre, ia kina matangali chokope, na nonra I valvalda. Tigina chinkantol melaksom. That's where the Sabbath comes in. Yo kon me deke au baru chikumel nandararam ni mas-masu. O kwasaranga na katuntu na bola Asia wasi limsanga bul kawalu. Na kindness, na gratitude, na ito bukeda ngo. Na o tunchumo ka na masu. Itunchike kwa toro chukur na tamadini ko ngor na Israel na kauni chokape. Na dabuna buna kino mincha lolo kina ke minisa sin buko itang mutanga. Dabuna buna kim sa masukun sa sang mutanga ni borong. Ya na ka tunchike na bola Asia. Sangga tukuno kwa gokono itobongo. Na itobongo na itobuni kalu. Kwa na may bulit suko lo min maado akyango. Na mundula kunduli bakanir na daw. Na lubiniali na ndrabua ndo serekir na bombula. Ya na ka binakata suko na kalu lo min maado go sa bola chiket mo na Asia. Ya na nugutugutuk ni kwa na nanda tugutuk ni kwa be boskin na kalu bikan ni kwa. Sangga mitun suko na tiginera na ka membalata na singatam. The Sabbath. Yeah. So when you set your priorities,
iko na set tak ndo no time e ana kando bulit sumai ngona dava na ngona bina ndondua na kalun ndondua me dava liu na dava ndondua e dava e levu mo bakalonga tekina kena bitu kutu bare ni da bulit sikal malongo kan dua tal tsunga bira na kamen balata na singitap tugono tal kena I have been instructed to refer our people to the 58th chapter, or a kind of ministry that will bring life into the churches. The work of the gospel is to be carried by means of our liberality as well as by our labors. When you meet suffering souls who need help, give it to them. When you find those who are hungry, feed them. In doing this, you will be working in lines of Christ's ministry. The Master's holy work was benevolent work. Let our people everywhere be encouraged to have a part in it. Monits, tusit. Au dormi pa bi taltala. Laksar me bango bacin namun salah me bango. Nambung cinga me rong tali kena nanda tuk the act of kindness. Aku sa rebong kontol maram ni Samoa. Ntar tunga nana baban tata kana nam beki. Kosa kata-kata ni singa eu sa pasti ko. Sa pasti ko bana nanda tu kele. Babun to kana maram ya. Aku telah ko kele bango liu. Wari ko me pas. Silu ko ngana maram eu sa tu babun to. Amma tengah bolak tumbal tung salah na kele nga. Pamutu kwa. Kwa sala takusunga bongo tunu kwa. Dua noyu. O tunu kwa siang iksin kilau. Yo identity. Aunge tunga bongo. O yo na kebits. Oh mbula si identity. Pakabe kolle kambe tini yanu yanu. Kanda mbube bioka ni bola kata. Tun sero. O yo me bicho. Yo kenda usini bikalai. Tunu kwa reda usin trust takaba Italian ramat me ho ponto kinanda lori. O yo ke you can trust me. Kebe kebe ponto kolak chikibe. Aku lak cukup anggo logan li, ya aku bebon dor limpi cukup na puno ko lak. Ko sabar li banggo salak sermai. Tam sar ko abondo. Ponto nga pongo na marami ha. Ordi ko satan. Sando ambek na dol le budol adin cintu ko ya ordi ko na dol betini ka sugum dalak. Kata-kata le sing tu sit. Ponto sar ko. O sa tun saram ko na lalu be na ngana le ambek sup ko be komitsu sai. Ngemani sini ka embula ngir taktal ko ambulance sa durumbi bitu Brisbane Logan li yo ulak tal cunga ba tum ko reda ulak sar cunga ka la ko sa tun sar ko na tuk ke dengan capital takatike wase ke tal bi ko sa tan tu ngal meni lori tum ko reda ulo tuni ka bitu le subur that's my identity o sa barta patai ka biti ken ko connect au sa tu ngi ko ayo na len lo tuni ka bitu les wax romay kerusa bonda sa sandamu ko sa uno serasa tugono ka bis pina ka bale o ka usa lak mi ka usa risen tanga mi baldada sa sibisera ngudol dal mate bidana wakana mi Samoa aktal mi ke ko sanjado nga mai le batos nga mi ke lubiana commit suicide tala yembula Pincer ko reda nakalo sa ronga no mas ko sa somwalangan kon tumbal tinga mingo kembali nakakedi ko no burusta bani ko nakalo sa ronga ke tulu mas ana bu nakalo batara ken mi kendor mi sotiki nakalo sa ronga do tsara ngono mas kurusa lako kono un sala emergency logan hospital uno akiru zambe dekin onum de mi kiru likal me bako sang durung ngelak serke o sangalak bantuka on to bang sa bunong ko lang ngin ambulance esin duro betelika una kero duro kela ngabung ko satu kuno kwa me kerker ni korni mas so mas le kwa ngai sa se nganu talabun so tu kuno tiken talabun sal iyo sember se do bulero masu gitu ko rada aklon ngai patara total sikin dor no so igu molak na badem na lube munambula iyo non mutsu ko na bikan rekan tala duro mana klon do patara to kapila khigmelu Amen. Act of kindness. Act of kindness sinikang ngani ba mataltaki.
Dorkana libunita matik sinkla her sa stop tu ni ko na nanenri. Non tutu na gratitude. Ya indonito boy kumbasu ko ni kin mela stitutumba. Iyo nakatar ngom kin marama. Ai sinkle ko tu ko matai o yo na kai bitsi. Konek saraka an gua denti. Sanda me gola musangi tu kunu ko ha. O yo lutun kai bitu les waromai. Ribimbia na tamat merkele ko. Ode ko. The sign of our identity. Nada ba? Ni ko le rinita kanu golesen. O singkila sa tu meroi, no mulesen buru expaster tungango. Ada ni bango i pana rail road transport o subango ta matmen lita ka bonan rata. Le seni le rejo tagna remoto ka merni da. Na kai ku kele tsikino ko ya ni ko da mure bina tsikina lawa o doiko li daksar me nugule sen dota lambaki marino lang tsubungo ko ndondon no mu passport de no mu visa la ko tubongo ke mo kele tsiko ko da o tsiku ba bina ka tsiku se lenga tsiku ya na kamimbi ni no da identity yo le sinita wo ko ya tunjiku bikenda it's your identity ke da lutun solo ngono ke da mi kele ni ko na sinita bu na singala oh saya singita bukai kilimeni ko saribna na ko sebada ikutu me balbi besu se o tu me bi kau se o la tu na singita buada ko ela ko bi ko ina bune kutu nkina tuguno me bi ko oh I am the 7th-day Adventist o yo ni ko ngono ko do musa tu me bi ayo musa pato tole bale kabila kana singita musala sabe tuguno ngami bi ko stop saroto gori kange tungal ko oh Asia was so teu lakani wase rosanga bulu kina walu kina tinikandua. Exodus 20. A Sabbath was a sign of our identity. Matai lakani wase rosanga bulu kina walu kina tinikandua. Wili madare kina babiti. Kesa kune Makani wasi rosanga bulu kina chinkandua kina walu kina chinkandua kesa kune rua tolu esing ni bakate temu sing ni bakate temu ichaba nomdukalo kuna kina indonanum yang lebih mutangani, lebih melewa, senuman mat, num. Naka. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your works, but the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. You, your son, your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock on the sojourn or sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. One blessing that truly matters for human life is the Sabbath rest. The Sabbath day reminds us of our origin. Amen. You. Okenta evatambuchu ni singta wenda bunu ta chukubirna tamate ni kwa ya na buna tunchikin na bol ba tikla si chinkaba endo birtu na tuktu bina sengno chira na da. The everlasting gospel is the Sabbath. Labuna buna
Betna tamata sa ngule da vando ana nyira mbul me bana da. Wana kelu. Sini mbul me bana magi se kona millions and millions of years kenda butu me bando na ka kan botong no. Kenda mbul me bando na kelu. E design ta ki kenda. Design ta kana ka ke sindora ka la kan botung aba Italia. Tunchike ko the Sabbath day reminds us of our origin and that God is our creator. It also testifies to God's graciousness as the loving Savior who delivers his people from the bondage of slavery. Wakaruan kena selima tikina cinkarua kena cinkalima. Auna ulika. Gosa pola tu merna tal bono puno tak. Ngobola tal Moses. Wakaruan tak talbir ne tuktunga sa bunu te gucimir pana ulbono mesenai. Ngetukuno kwa. Keep the Sabbath tikina cinkarua ken cinkalima. Keep the Sabbath day to sanctify it as the Lord thy God hath commanded thee. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughters, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, or any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through the mighty hand and by strength outarm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Singata musa may wakta kilkil talin na we sereki na kalu may wana viva mombultaki. Ni ko na sebala. Ano puna may bitsini klava le sartu na da na thank God is Friday. Sa tugun ba bitsuki. Sa da mi ke sa nga kila. Na da puna sa tu tugun tukin kawala ni thank God is Friday. Balad ni ngon ni bisemi arlaki na pub. O kento na lutun ke bitu ngo do singa morta ki betin da serik mi bala be bambul ta gini ni ferme bona munanda bunun da galaka o iku sindri ni ber bunun da galaka o iku taka na kanu da galaka iko supa pasti kita tu birna na da birna no suci mo da ka bina kanu da ni ko taka pa mu da galaka iku na da o na warning taki sul mo dibi ko ya yo yana pun coach me ken be ken sing tam me vanu mi ken chiko that you were a slave once you say slave tsingani ko videi berna na bos ni dala yana puna na sing tam be tukun jibi kenda me vanu mi ken remember that you are a slave and I the Lord God o ya useri tu me vana lingo ko ni ni ferro sambura daron lay mon rat me ba ko bi ko ndaka igurudi ko ne chikuba binaka iyo ndata manda bi ko na redi ko na sanga ko don unsal ke bakasin rochi ko na tag ke rochi ko na bodula ki ya na ka ka na ko bidi bi ferro na lolo male we tunu mongo kwa awuli kitali. And remember that thou was a servant in the land of Egypt because bombula slaves ndo ka glawa o ko sen ndo ngon mukala sen ngon munu ngon ko thinkina. You are a slave. Singita mulak mo tukun chubi kanda. No mu turana. No mu bul binaka batike na no mu daka binaka. Iko baling mebe. Punan daka. Waling me tumbaya se me penya na puno ko kla. Ya chumi kinu mutitu. Lava? Remember that you are one self. Sagala chukun kalo no na ra kila bana puno altaki. Sanadu me solta matar na rochira. Tamata butunau. Suarna rochira sona ndabua. Ano pun nakau satu kuna rochi kini bira. Ni salme ni sing tabu. No tamata daka ke bakai ko mposo. Stop ika. Ke bakai ko sabutal. Chikunu mon. Ko tawa mi stop dem kedi.
Nikua, singitam nikua, be baktakala bikim ni, yo undondo ngaudo. I am the Lord of the Sabbath. Nikua yo turanga, au kalong, blete mbuli anada. Dustun goyanda ko tena batu. Yo sa bostun ko tena batu. E bostanga mbul mena batu, mbul ni ka kedlo mena sing. Ngitunu ko do bana no ngane sing ta mundu deng. Anu buna lebuna tambati ni ko sartu. There was no direct command. E sul mena batu ku biata me batam buena. Singita mo mga tigibu waserua. Wasendua na utu sini tigeneraya. Nakolo sanga itu no kwa waserua. Nakolo sanga eda. Wakatambuya wakadeng ngai bakal ngata kana. Waserua tigenendo kinetum. Nakolo did God need to be blessed? Siana. God is blessed, eternal blessed. Konsulia na bi bakal ngata. Did not God need to be rest? Siana. God doesn't need rest because His eternity. Sinto tu nanangona etau mundo tu. We as a people, nunda tamat kodo, na kalau batara kini bigat menda deng dona singa dona marawa. Ya lu bunge tun sinke na tikini go sari wosa bimbi. E ko bula bul ka babila ko sambu mbe sarga na tuk ko. Ban nu mi kala tikini ko that you are the slave. Zaba? Ado mele singa tam tun tsuko bango you are a slave too. Niku ayo sa sereki singa da. Captain singa thank God it's Friday, your Sabbath is about to begin. Ayo sa buruli sereki la ko muli da. So I'm no longer a servant. My tip top se bere bungo go da katsikina. And that the Lord thy God brought thee out thence through the mighty hand and by the strength outarm. Therefore the Lord thy God command thee to keep the Sabbath day. Kun mi balu el sar num sa me rest ngo. I rest ke mo mai revive taki, mo mai ban resitale. Balat na dama. Oi ko turno ba ko ba na lingay ferro. Sino winte ke bai balu senga. Ndora kale wa ta ka na kalo re buna ferro. Ko sini ferro ngami deng daltu ni sa nila. Senga. Singa sabe so sa te kubutale sing moniti. Sa burula ka dalungor musta fer na didi bukutonga me bengona. Tunchikina nan tutungo. Ay rich cotton me bada lingko kwa. Sa la ko resireli. Sangi kata dal mo fer. Sa mati ke dertona lubeng. Mona da? Moni paso ba? Boren donan linga donan ra mbori bana katumba. Betana ngilusi nimbat. Burta koso me itspita. So Sabbath is a good news. Evan numika da niko sleep na numitsiko iko bombula. Buno da banga ikusali adaba. Nikusa ala bona buno altak mo na numitsiko na da. You are the slave. Sabbath celebration is a powerful sign of our identity as human beings. This identity is not derived from economic success of our level of productivity, nor is our identity determined by whether we are employees or employer. Amen? Sarubina na kalwe, ndalumi ke ken sa tutubat ke bandwa. Talia komisna may bit se awi, yukusa na level bat ke dike, se ratu se odan, yukusa dotan ken sa may bombul tali ke vikota le enda sameda, soli ke dekin boa. Nor is our identity determined by whether we are employees of an employer. The Sabbath is God's invitation to rest in Him, enjoy what He has graciously provided. Boy, masang bulan bakira tumbal tumikinere laman lekut. Takulu sangga me parto nga dona numay. Ko sa rabur takos da bono bono altak. So kimini san le rawka. Ano buna? Tunchikin na namatin nang tutuk ko elway. E wala ba bide ko remente kyan da ba bida. Kyan dona chapter mnindo wili ka malew. Isaiah 58. That's your identity. You're going to kalitan. Singta ko kan kalitan ke. Act of kindness. Na dapat yuko ta kabi tumba. Kung ko kan nge melure ke ko bon sal. Au sa tal na takot. Dona dorbo ngoni
picnic maybe it's na bakia. Doli picnic kedin toma. Os kedin me bogor na di me bango me no sorra le la kedin bongo indoma. Dona dorbo lut kavitu. Ko tu de natural ngo ge me tal notal. Lu ge me luto ko nambua. Ko ndu turang do wabo gitu dari ko virusuka. Era bondo mai batawasi matagelilai sara singeta mucu na batawasi. Berarti kita nambah suoso langsung bangga indoma. Dona dorbo ko endur tu na bus stop me nambua. Sember sembek na balut me nambua mele lutum be ke balut nita. Tu dak toko apa tekino na boltam. Ento anda biti mur mate nitu. Ngai redi ko na dorbo ko ni tu dak tika wasul tu no tu banyak dai. Tu dak itu. Langsung kita ngomong ko ambas melak duangan dorbo. That's your identity ikono kileten kin. Tukul bongo na turanga ko tun ko ayo ngising kila na dorbo ko. Nono ge la ko tuya na singa ko sa bisukin. Saba ko rendo na dorbo ni bay sultuni lotu na singa tam. Era langsung bongo era matin resyodak. Dorbo ko ngon lelai. Saba it's an everlasting gospel. Niko basulot niko lakme nonton mo marutaka nonton mo kaya that you are identify as a God's people kumni patang butu ni kabitu ni sing tam. The Sabbath rightly understood is an exercise in an unhurry. Busy. Ada meni sing tam butu na kalobi ko stop mata. Tu mata bandua, warari mata bango, tarang mata numulak melamonan singa, mulai apa ni kuah, ni kuah apa, stop. Kayak untuk Facebook na singa tamu, alam ni singa tamu, stop. Sini tak ada Facebook, singa tamu, stop. Your identity. Kayak untuk usara YouTube, sini tak ada YouTube, alam ni singa tamu, tu nak kalau stop. It teaches us to rest from rushing. Performing and achieving. It is a weekly declaration by the heart and mind that God is more important than my to-do list and my output. It acknowledges the shift in my priorities and makes visible my loyalties. Sabbath allows me to slow down and rest in God's presence. It lets me enjoy His promise that He is enough, although not. Kaya kasi ang abig kong kiri, kaya sa atong mga abig ko, nung mga nakalu, pati kaya nanon sing tam, it is enough. Engaging, although not engaging in mundane business activities on Sabbath is an important expression of our loyalty to God. Resting in God's love and care is far more than abstaining from work. Iyo, singta mo sinkangan ni lengana lalakay. Singa ni namuro lang. Your relationship pati kay kuya nandun ni Bimbul. We have no time for that. Busy in work, we busy in the vital. School, busy in our homes. Sa siyang matalam na nga, niyo yung tal nga pa na daw. At man sige tayo, so salak tal nito ka lang. Sabbath rest is fulfilled in our deliberate and meaningful communion with our Creator. When we learn to rest in the reality of God's unfailing love, and when His goodness becomes our focus, we experience joy, shalom, and desire to worship God with our entire being. Thus, the joyful and faithful keeping of the Sabbath becomes a significant sign of who we are and whom we belong to. To practice Sabbath spiritually will moment of peace, joy, and calm requires much more than abstaining from work. On the seventh day, it involves deliberate planning that prepares during the week for the highlights of Sabbath Shalom. Iyo. Singita msindeng kami wawarungan sa warung bukas singalaway.
na kake de borta kilomani dam on singa nonda sulilotu patikina kake de mendaba ngata kana lumani dam on singa tam yana pun tuna kinna kalau barnum kata mundo ka koni dam na pasanga bugi kata nga mendari ni ndo dam wa kusu mendali tabagi kwana nonda dam nonda kalau au birek tsugeni ko ortu sembaranga mo ortu me bal kitu salotu yo ngei redanga samputu na basingile una pana kalau kau sakana kitu te bisingi tabe bali opa kutula kumbeto lusimetu ngemikana eliputu no nikana yana puna na kalau ser mimbigi le mendo porta karana dam yo sanga wik sakano kitu sakana mana reda dalata leputu no ngoni dam danongon nanda me sokolo batikena klo batikena nanda me vitorek na singita musa singan nanda me da worship kenda me vi tauraki batikena klo watike na lubini klo na me vimboli so that's about is up tunjike it involves deliberate planning that prepares during the week for the highlight of the Sabbath Shalom. As such, the Sabbath creates a meaningful counterculture that becomes visibility in distinctly different lifestyle. The Sabbath protects us from becoming driven by consumerism. The Sabbath protects us from becoming driven by consumerism rather than striving to gain more and more in an endless race for power and dominion. We are invited to pause and honor God and His goodness and grace. This is a stark contrast to our pride and selfishness. By practicing the Sabbath, we become apprentices of Jesus Christ, who kept the Sabbath as was His custom. And looking at so the Sabbath becomes what? A delight. Singa morta gbelatin daw. Iko them evanumik niko sa serik mai bana biba mumbulutaki. Ye vanumik talchinga niko se mbombulutsinga nikalo wedam. Ko sa takaptsinga ne biserik. Kena katalanga me takapo chisu. Nona na mai serik kan mai bana biesu ni balbala. And the mbombulutukina yatulanga na takatake le me takapo chisu. Ena nona buru mati mena delana kalibari. Saga tukini kilo kwa tambangu. Osutiru go nirsa sang nikila na karsa daw. Kitaka. Lava saga kwa sa sauti. So God come to recreate us again so that we can become again to the kingdom of God. Nakasayali. To keep the Sabbath holy is set apart, to dedicate it to God for a special purpose. Help us to focus on what really matters in our spiritual walk with Jesus. Sabbath is not just a day to keep in and do nothing. Instead, it's a day to worship the only true God, and thus becoming a meaningful sign that we have reoriented our lives towards the living God of Scripture. Gay Chinetal Chugna Nal Professor, Ivan Numikana, Anumulika, Tunbongoka. As such, the Sabbath creates a meaningful counterculture that becomes visible, distinctly different lifestyle. The Sabbath protects us from becoming driven by Osota. God's memorial, the 70th Sabbath, the sign of His work in creating the world, has been displaced by the man of sin. God's people have special work to do in repairing the bridge that has been made in His law, and the nearer we approach the end, the more urgent this work becomes. All who will love God will show that they bear His sign by keeping His commandment. I'll prophesy to the testimony to churches.
When you keep the Sabbaths, okenda na may repair of the bridge. Kaya may babi nakatakatala na lalang ko sa kamasmos. Ya kenda, iko pinakatsisang, ani ko sa peptustek mo sa linlot ni Kevito. Itong talsige, iko nang mama, you become the light. The light. O course, in tambo na kiraw. Yan ang nanday tobo. That act of kindness. Nanday tobo kenda. Yan, singitambo to nga, kwento nga, ito na ka, sinrin tambo na kiraw. Hindi ko sabay sulun ko lang may loto. Uy, kondobir, sabuno takatalsungan na lang. Nakadi ba kinitugtug bandong mulibu, may pagkatutsug mintigin doa. Dukadi ba bandong mulibu. Nadaba? Na singitambo to lang nga, bigir na Israel sa Adam. Buturaki. Sabi yung bulikya dani kuwa. Okay, pisare na nakala ka na kloy nombula, tunsikia na tikin ko. Kuya talaga, dua na samaron singtam. It is a sign of God's covenant with him. It's a seal. Kuya na seal tigi ko nang nila from the mark of the beast. Sinto talaga mo kaya na daw. Namu bata gilgal ngay ko na daw. Keep the Sabbath holy. Belta kuya ando bimbuli. Kuya may buli kaya tatali. Na natakata ni bembuli enan dalan kar me ba kolonga tikan na klo ene tuktukan sarwa nda bolib turanga numni pos bi kemam na bolib numni pan num kemam mi kemam kile kemam kena klo kemam ngaraba ko ya bambuli kemam ka ba kolonga tikemam kimbe fa bina ta ba leb numni reni posot kemam tu num tamata bulon ruka wala bala masyo na dam ni chisune sorro kay bamba